Lijep pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip na MCSG-u. Danas igramo SG opet na istoj mapi na Par 72 i s nama je danas jedan gost. Pozdrav ljudi, ja sam Valek sa kanala Valeks i evo nas igramo s Jagom, također i ja snimam. Subscribeujte svi Valeksa. Također Marka na mom kanalu. Obavezno, ali sam ja to zalago nisam. Mene nešto FPS laga, ali hajde. Mogu igrati. Čemo ovamo, a? Ko je jučer, opet ljudi ista mapa. Ispričavamo se već. Ispričavamo se zbog toga. Samo se nadam da ja neću morati ići negdje. Da bude baš isto. I da neće biti Mauro Fabijanić. Znači ja mislim da koristimo iste teksture. Da, link u opisu. Moćna je tekstura, bode uvijek. To si ti. Hoći ti ovdje unutra ili? Ajde ja ću unutra, ti gore. Okej. Eto lika. Gdje? Gdje si to ti? Meni totalno sam zvuk potišao. Mora sam treba malo sve pogledati. Vjerovatno sam ja, nemam pojma. Možda ja malo pojačam. Koliko tebi stoji posto? Čekaj. 19. Upa, onda je kod tebe tiše nego Jesi jače misliš? kod mene. Ne, tiše ti je. Ja 33. Aj smanjit ću ja malo. Imam za tebe nekog armora. Može. Ljudi, nemamo nikakve teme, pišite teme u komentare. I malo poboljšajte aktivnost, pošto će kod Valeksa biti montaža. Da. Made by me. Za 100 subscribera. Vidi, ima čovjek armor. Eto ti full iron si. Evo lika. Evo ti boots. Leather. Iću ja prvi na njegu. Eto. Koji mač imaš? Ton. Može. Jesam ja zalago? Na sekundu. Na sekundu. Što nije mi učitalo da sam zalago. Daj mi diamond, ako može. Imam dva, ali hajde. Ajde, crafti se. Nemam stika, evo ti. Ajde, thank you. Dobro, naćemo još jedan, hajde. Ne znam šta je ovo teksturi, ovo trape, crate. Ne znam ni ja. Ne znam na što me posjeća ovdje. Ne, ništa, to je problem. Ajde, odo ja u kuću crafti. Ajde, ja ću ove. Dobar je bio boost. Hvala. Mislim da hakuje. Da. Ne mislim, nego znaš da hakuje, bježi. Ja sam low, meni izgubara. Ja sam low, bježmo. Nisam ni shvatio. Evo lik, idemo. Imam gapple, ajde pojedim. Ubio sam ga. GG. Imam i ja gapple od lika sad. Čekaj da stavim na Ja sam full iron. Ne. Haker. Ide. Haker je, da. Da, ja ga ne mogu sad pogoditi kad trebam. Obojica gapla ti idemo raši. Hajde. To. Ja sam dosta low. I ja sam bježmo odavde. Ja ću ovo zapalit. Evo malo pija ljudi. Riješili hakera, overstekvani smo. Amo druge znači. Evo tamo, dvojica. Sad ajde da vidim šta je ovaj crepe ili kako već.
To je pumpkin pie. Ima ih tamo dosta, vidim da strojica. Samo da stavim još tu teksturu. Aj. Ljudi, vjerojatno ćemo izradati neke dijelove. Da, ili možda ubrzo, zavisi kako bude ljepše. Jedan je podlegao. Tamo su... Ovo je naš. Da, tamo s dvojica idemo njih. Teams. Ok, oni su zaspali, možemo li Ne možemo. Mislim da si vidio ovaj. Pak ja sam... Koji sam ja, a dobro, on je čak i zalego. Okej. Hoću ja ovog? Ja sam ga htio FNS-a sad. Okej. Gotovo, bravo. GG. Ovo nam ne treba. Ljudi, dosta PvP u ovoj epizodi. Da, razvaljujemo. Nadam se da ćete to znati cijeniti. Imam 14 irona. Nice, ja imam broj koji se ne izgovara. Irona. Da. Ovdje ja craftat diju. U stvari imam diju. Wow. Kako ćemo na demu? Imaš li stone? Ajde iron sword već. Iron ćemo. Ili gold. Gold. Imam, može. Može. Može, ne iši. Gold i... fishing rod. Mere. Aj. Ja mislim da ono tamo lik, ne znam, ne vidim. Je. Da. Vidimo, ok, on onako nije loš, ali gotov je. Nije loš, ali gotov. Imam 12 strelaju, ali mogu i dosta kraftati. Ali dobro, neću. Neće mi biti potrebno. Aha, tu si ti. Ja njega ne vidim, tako da tiš ga morat spemat. Ja ću mu doći samo s lijeve strane i prašiti svrt. Dobro, nemam gdje sada. Šta on pokušava sa stone swordom? O! Dobro. Okej. Okej, idemo craftat gold swordove. Ja ću nam craftat. Koliko imaš gepla? Ništa. Hoćeš da dam jedan? Hoćemo prije gapple prije. Može, evo ti jedan. Aj gold sword, bez erova može. Može, samo fishing rod je ovo. Može FNS. Hajde, može. Ajde. Prije gapple, a? Može. Ajde. Ovo je ljudi koncentracija. Da. Vatni, sad gdje sam bilo, okej. Ops. Kombo. GG. Dobio sam. Pola srca je. FPS drop sam dobio. To je bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, mi se vidimo u sljedećoj i čao.